Our Fox News alert, sources telling Fox News that the United States military has begun carrying out airstrikes on Iranian targets. This comes following Iranian attacks on cargo ships. For the latest, let's bring in Chief National Security Correspondent Jennifer Griffin. Jennifer, what do you know? Well, Will, I just spoke to a senior U.S. official who confirmed that those airstrikes were, in fact, in response to Iran firing a one-way attack drone against a Singapore-flagged ship overnight. That ship was trying to leave the Strait of Hormuz. It was passing along the Omani coast, and it struck that cargo ship. And so this is in response for what the president has said was a breach of the MOU, the Memorandum of Understanding, and a breach of the ceasefire. We heard that there were explosions. سلام تخطات نايز channel كما تخونوا تبوكت كونوا ناي وتر تمنيتنا بحقناني ولو ممكن وتر قداسن وانا منتحسوتات حزنا لكم تسينا لنا سام وداتام سنة صنعوا لايك بمقبار دما تحوسونا ريتهم دما قدفوا كم تري وزر لهم كاب سلام ناب كينات كاب مردا ناب أقرقر ناب متخو خاص تمالي شمالو زي قداينا إيران بغلي لكودا زغل كم زي كونه دار كمان نمزق متوزنا بريو دروح الجدما أب لو تناي تقصي تمليسهم كم زلوا يزنقر زلوا إيران درون جيرا نحنتي مركب توصل زنبرة سلزة هرمت كم قبل ما تسيلهم دما أمريكا كان السنة بدو مالنا زمسل زلوا زمسل ترير سقم تكتوسط فتينا إيرانويان دما كوميدو قبركم يلون كإيران كم تزفلتوا أبت معسكراتنا أمريكا حيال زخونة قبل ما تسيبهم كم زلوا كريكمي زمالة دما جاي تنسوا سمعتي مقراص نيتوسط تبعلاكو 4 معلتي ولا 3 معلتي maybe هذا سمونا يقبر عن الله الجي كاب نايزر ربا زي مردا ناب حيل قصهم يسقروا له إذا كان تايو نتي من زيادة يسمى جد دونالد ترامب كسم بدو من ديز دليل زلوا جن فتي ممكن كسم بدو زغلي يكون المبزحت جزي عبزو وهن زي سبسي أمريكا زبلوا وزلوا نكتأمن كبد بلاي معناته اتمتنو خال أزيو درد زي بلو سلزغونه إيرانويان نجارات كفرسوم يدليل يلون جن نتين الساتوم زبلوا حقتها كتحسوا بستفر على من قد سلد فتن نزتنا قرت دما كو حسوا تغينا وي وناب تكبارك بسعوان تغينهم they have to make sure كابتزاز ناتهم وصاي بزح كجبر كم زي كل كرجاجس كلهم نعون مرجعات ستار زلوا زي مرداينا نرزل لنا أنت كم زينا بزيد ما تقصيق هذا خمسة لوين نرزل لنا وش مت حرموز كم تزل كخفت كم زي تخالي يوم زينا برزلوا أبتو وش مت حرموز كبيد زخونة متفنا أنت فتيرو خمسة دونالد ترامب وتدراو كم فناتون دما ني إيران كسم بدوا كم تنساتهم زدلي هو كابسب معوز أيوة زدلي هو زلوا نجارات ناخد جبر تسكد دوايم زدلي زلوا جن إيرانويان كم نفلتهم بقليلو كده حلو زغلي كوني دونالد ترامب كم إيدهم عم بيبهم لو كنتات ناتو عم بيبهم دما exact العبي كم زحمة ما يوم زحر مزلوا وتسيت ناتو دما التمتفنا ناتهم نبي جزء خير دخل let's see إيران تعاند قبل ما تسيبهم زلوا The Iranian Revolutionary Guard, the IRGC, targeting American military locations in the Middle East after the U.S. launched new strikes on Iran tonight. An immediate back and forth, an escalation. Now, the latest is according to Reuters, and it comes after U.S. Central Command says that the U.S. attacks are a, quote, powerful response to yesterday's attack on a commercial ship that was transiting the Strait of Hormuz. And the U.S. apparently is targeting missile and drone storage. establishing deterrence يبلوزي من زيادة كسم بدخليو بالك كم زعينت كينات بزح جزية بزح جزية كينات كاد عالم بزح كينات تقايدي محجي كم زعينت كينات بأزيم عبول تكنولوجي مكتتالز قبرلو سفع زغونة تنتناز وهبلو كينات جنير غنى راشا يوكرين بزح سفع زغونة تنتناز توابو يجن انتايف اللي نيرو مسيلكم there was always this imbalance. حدا زيادة كدمع كله حدا زي دمع الحر نتغير يخدوا قال كلاي التمعرباو ميديا completely disproportional زخونة قبل التنتير نيرو تاين مالتي بمولتي ناي راشا ميديا عزيمو بوغن راشا زوت زل حبريتا نعتقا نا يوكرين تراي بامبت كوينو سبك ساعة أمام يقبروا نيرو أبزنا دحر دما يوكرين ولا مريتا قصيران تلا دحن زخونة ريزيستانس يمثلوا نيرو يمثلوا له كفرينا مرة يناخف أزغي زلوا كيناتنا يوكرين روسيا أبزنا إيراننا أمريكان جن حدا نقدر نتصيروا مخنياتو تي سعرتنا أمريكا كشفنا بزيك لو درجة بتصيح مالت تقلال لنا تبيزاتنا تكتك على خلي قالت زخلوا أب هجرات عرب زلوا بوتات قريفات يزلا
that's why ድማ ኣሜሪካ ኢራን ሕጂ እውን ተመሊሳ ገለገለ ዝተረፎም ዝነበሩ ዕላማታት ድማ ምክንያት ረኺቦም ካንዑ ሓመድ ገብርዎ ኣለዉ እቲ ዕላማ ድማ ጽንዒሉ ፕሮፌሰር ፔፕ ክነግረና እዩ ኢራን ነፍሲ ወከፍ ምክንያትና ምስ ረኸቡ ኣብተን ማዓስከራት ናይ ኣሜሪካ እዮም ዝሃርሙ ዘለዉ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ እንድሕር ኢልካ ድማ ኣሜሪካ ዳግማይ ተመሊሳ ንዑ ንምህናፅ ኣዝዩ ክቡር ክኾና ከም ዝኽእል እዮም ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለዉ ከዳግማይ እዛ ዘረባ እቲ ዕላማ ኢራን ዝደልይዎ ዘለዉ እንታይ እዩ ኣሜሪካ ተመሊሳ ኣብቲ ቦታቲ ነዚ ቢልዮንስ ክሳራ ኣጋጢሞም ዘሎ ቤዛት ዳግማይ ንክትሃንፁ ኣዝዩ ክቡር ክኸውን ከም ዝኾነ ክገብርዎ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ብካልእ ዘረባ ኣሜሪካ ነዚ ቤዛት እዚ ከም ብሓድሽ ክሃንፁ ኢላ ንኸይትብገስ ተስፋ ንክትቆርፅ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ናይ መወዳእታ ዓወት ናይ ኢራን ድማ ኣሜሪካ ክንምንታይ ሃሪማቶም ዘይኮነ ኣሜሪካ ካብዚ ዞባ እዚ ካብቲ ማእከላይ ምብራቅ ነቲ ዘለዋ ሶፊስቲኬት ዝኾነ ቤዛት ነዚ ካብ ምፅጋኑ ምግዳፉ ይሓይሽ ኣብ ዝብል መደምደምታ እንተበፂሓ ዓወት ናይ ኢራን ሽዑ ይረጋገፅ እንተዘየለ ኢራን ኣሜሪካ ተመሊሳ ቤዛታ ክትሃንፅን ከም ብሓድሽ ከተሕይሎ እንተጀሚራ then the next 30 years ካ ተመሳሳሊ ሽግር እዩ ኢራን ክገጥሞም ንኣብነት ደርቂ ዝብልዎ በቲ ራዳራት ናቶም ገይሮም ነቲ ኩነታት ኣየር ናቀየሩ ኣብ ኢራን ከቢድ ዝኾነ ደርቅን ማይ ከም ዘይሃርምን ንቑፅ ከም ዝኸውን ተዓዱ ገይሮሞ ዝነበሩ ኩናት ምስ ጀመረ ግን ርዮሞ ዘይፈልጡ ዓይነት ዝናብ ክዘንብን ዲጋታት ናቶምን ሓፅብታት ናቶምን ክመልእ ዝተራየሉ ግዜ ነይሩ ስለዚ ብዙሕ ኣብ ልዕሊኦም ዝተዋደደ ሽግር ዘይፈልጥዎን ዘይርድዎን ዝነበሩ ክበርሃሎም ጀሚሩ ዳግማይ ነቲ ቤዛት ተተመሊሳ ኣሜሪካ እቲ ፀገም ትክቅፅል ኢሉ ላውያን ሃገራት ካ ስለዝኾነ ኣብተን ሃገራት ዓረብ ዝግበር ዘሎ ኢራን ክትቋፅሮ ይትኽእል ኒያ ስለዚ እዚ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ብዝተኻለ መንገዲ ንኣሜሪካ ካብቲ ቦታት ክርሕቅሉ ዝኽእሉ ምክንያት ክፈጥሩሎም ኣለዉ ሪዝነብል ክኸውን ኣለዉ ንኣሜሪካ ክላ ነዚ ሕጂ ዳግማይ ምግባር ተዋፅእ ኣይኮነን ኢሎም ሓደ ሴኪሪቲ ኣሬንጅመንት ምስ ኢራን ገይሮም ካብቲ ቦታ ክርሕቅሉ ዝኽእሉ መንገዲ ንምፍጣር እዩ እቲ ቀንዲ ዕላማ ናቶም እዩ ዝበሃል ብኡ ንዑ ንምርግጋፅ ድማ ነተን ሃገራት ዓረብ እውን ፍፂምካ ምስ ኣሜሪካ ኮንካ ናይ ሴኪሪቲ መደባት ዝግበር ዝነበረ ካብ ኢራን ከጥዕኖም ዝኽእል ከም ዘይኮነ ክቐብፁ ከም ዘለዎ ከምዛ ጡባት ዴኻሲ ብዘይ ጡባት ዴኻ ዝነበር ዘይመስሎ ዝነበረ ህፃን ቀስ እናበለ ግን እናቐበፆ ዝኸይድ ኣብ ካልእ ዓለም ዝወፍር ከምኣ ነታ ናይ ኣሜሪካ ሴኪሪቲ ጋራንቲ ማለት እዩ ክቐብፅዎ ከም ዘለዉ ክትገብሮም እያ ትደሊ ዘላ ኢራን ክንሪኦ ኢና ንምንታይ ክሰርሕ ይኽእል moves. And the U.S. apparently is targeting missile and drone storage locations and coastal radar sites. A member of the Iranian parliament posting the U.S. attacked Iran in the middle of negotiations. Once again, the failed U.S. president has shown he has no commitment to the principles of negotiation or a ceasefire. This reckless violation of the ceasefire will, as always, lead to retreat and regret on their part. ካልእ ድማ ኣባል ናይ ባይቶና ኢራን ከም ዝገለጾ ኣብ መንጎ ስምምዕ ናይ ምቁራፅ ተኽስን ዓብዘት ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ሕጊ ከም ዘይብላ ንምፍላጥ ከም ዘይትኽተል ንኽተረጋግፅ ከቢድ ዝኾነ ኩናት ከቢድ ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕላዊ መሬትና ኣካይዳ ኣላ እዚ ድማ ነዚ ቫዮሌሽን ኦፍ ሲስፋየር መን እዩ ዝጥሕሶ ዘሎ ዓለም ክትፈልጠልና ኣለዋ ይብሉ ኣሜሪካ ድማ ቀድም ኣቢሎም ነቲ ምቁራፅ ተኽሲ ኢራንያ ጥሒሳቶ ብዝብል ክሲ ኣበርቲዓት ትጉስጉስ ኣላ ማለት እዩ ዳኛ ይብሉን እዚ ኩነታት እዚ መን ጥሒስዎ መን ኣይጠሓስዎን ብዙሕ ዳኛ ዘይብሉ ፀወታ ኢና ንፃወት ንርኢ ዘለና ምክንያቱ ብዓብዪ እቲ ኩናት መን ጀሚርዎ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምክንያት ድሕር ኢሎም ኣሜሪካን እስራኤልን እዮም ስለዚ ካብ ሕጊ ወፃኢ ኩናት ጌርካ ኣብ መንጎ እቲ ኩናት ሕግታት ከተተኣታቱ ምፍታሕ እውን ቀሊል ክኸውን ኣይክእልን እዩ ብፍላይ ብወገን ኢራን ንልኡላውነታ ተደፊራ ዘላ ሃገር ዘገጥማ ዘሎ ድማ ኣብ ደገ ገዛን ኣብ ኣፍንጫ ገዛን ዘገጥማ ዘሎ ሽግራት ስለ ዝኾነ መብዛሕትኡ እቲ ዝገብርዎ ንልኡላውነትና ንምርግጋፅ እዩ ብዝብል ምክንያት ክኸውን ስለ ዝኽእል ብርግፅ ባእታቶም ምኽንይነት ክህልዎ ይኽእል እዩ እንተታ ኣሜሪካ ዘይተደልየ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢራን ኣባስ ኣራግቺ ኣብ ገለ ነጥቢ እንታይ ኢልዎም ጌጋታት ከየጋጥም ተደሊኹም ካብዚ ከባቢና ረሓቑ ኣብ ኣፍንጫና ሰፊርኩም ብዝኾነ ይኹን ጌጋ ከጋጥም ዝኽእል ሓደጋ ንሕና የቕረታ ክንሓታ ይንኽእል ኢና ኢሎም ጌጋ ከየጋጥም ዝኾነ ይኹን ሚስ ካልኩሌሽን ከየጋጥም ተደሊኹም ረሓቑ ካባና ካብዚ ጥቃና ካብዚ ኣፍንጫና ረሓቑ ካብዚ ደንበና ረሓቑ ድሕሪኡ ኣይንጋገን ኢና ኣብ ኣፍ ደገ ገዛና ንሕና ንንቀሳቐሰሉ ባሕሪ ኣብ ንሕና ንንቀሳቐሰሉ ክልል ኣየር እንድሕር ትዞሩ ኣለኹም ግን ብጌጋ ከይፈለጥና ከይኣዘዝና እውን ሓደጋ ከጋጥም ክእል እዩ ነዚ ሓደጋታት እዚ ድማ የቕረታ ይንሓተሉን ኢና ኢሉ ኣብታ ሄሊኮፕተር ናቶም ብድሮን ናይ ኢራን ታሪም ኣብ ዝወደቐትሉ ግዜ ዝተባሃለ ዘረባ እዩ ነይሩ እጂ እውን ተመሳሳሊ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና Now, Vice President Vance posting Iran signed a ceasefire agreement. We have honored it. If they have disagreements about how the MOU is being applied, they can pick up the phone, but violence is met with violence. Sure doesn't sound like there's any sort of a deal. Never mind that the deal itself that they talked about, that violence is met with violence. ጄዲ ቫንስ ድማ እንታይ ብላ ኣሎ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ እንድሕሪ ጌርካ እንድሕሪ ዘይኣኽቢርካ እዮ ንሕና ኣኽቢርናየና እሶም ተጥሒሶሞ
if they have this agreements about how the MOU is being applied, they can pick up the phone. እንድሕሪ ዝኾነ ይኹን ኣብቲ MOU ዘይተረድኦም ተሎ ቴሌፎን ደው ኢሎም ክዘራረቡ ይኽእሉ እዮም እንድሕሪ ሓይሊ ክጥቀሙ ፈቲኖም ድማ ሓይሊ ናባና ይዘብል ከዓ ይብል ኣሎ ጄዲ ቫንስ ወገን ኣሜሪካ እቲ ቺፍ ኔጎሽተር ናቶም ስለ ዝኾነ but at the end of the day ጄዲ ቫንስ ኣብቲ ስዊዘርላንድ ዝበሎ ዘረባ እውን ነይሩ ዝኾነ ይኹን ምርድዳእ ዘይምርድዳእ እንተጋጢሙ ኣክንዲ ናብ ጎነፅ ተዘራሪብና ክንፈትሓሉ ንኽእል መንገዲ ክህልሎ ወይ ብሎ ግን I don't think ጄዲ ቫንስ has such power ነቲ ነገር ትክፈትሖ ክንዱ ዝኣክል ስልጣን ዘለዎ ይመስለኒ ምክንያቱ እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ ፕሬዚደንትን ኣብ ጎኑ ድዩ ዋላ ኣብ ልዕሊኡ ክትብሎ ትኽእል ሰክረታሪ ናይ ስቴትን ናሽናል ሴኪሪቲ ኣድቫይዘርን ማርኮ ሩቢዮን መርገፂኦም ንፁር ኣይኮነን ሳዕ ክንደይ ኣብቲ ምቁራፅ ተኽሲን ኣብቲ ናይ ሰላም መስርሕን ኣትኪሎም ይሰርሕሉ ዝፍለጡ ይኮኑን ወላ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኩናት ክውድኦ ይደልሎ እንተዝበሃል ተኾነ ካብ እስራኤል ክንምንታይ ናፃ ኮይኑ ክኸይድ ይኽእል ርግፀኛ ኣይኮናን ጄዲ ቫንስ ይፍትን ኣሎ ግን እቲ ዶናልድ ትራምፕ ክሳዕ ክንዱ ዝኣክል ስሪ ከም ዘለዎ መዓንጣ ከም ዘለዎ ኣየረጋገፀልናን ኣሎ ስለዚ ስቲል ናይ ቦገን ዶናልድ ትራምፕ ድራማን ተዋስኦም ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ናይ ብዙሓት እዩ ኢራናውያን ግን ነቲ ዝግበር ዘሎ ፀወታ ንሓዊ ብሓዊ እዩ ምስ ኣሜሪካ ተመሳሲልካ ዝመፅእ ለውጢ የለን ኣብ ዝብል ኣሚኖም ዘለዎ እዮም agreed upon. Now, these are the first reported strikes since the U.S.-Iran peace agreement, such that it was signed last week. Now, Trump declared that Iran shot at least 4 one-way attack drones at ships traversing the strait. ካልእ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ባዕሉ ከም ዝገልፆ ዘላ ትሩ ሶሻል ማለት እዩ look at how ሽም ናይ ኢራን ብኸመይ ይገልፀሎ ትሪእዎ ኣለኹም ኣናብስ ኢራንስ ኣናብስ እዮም the terrorist regime the rogue state regime ገለመልና ተባህለ ብሕማቅ ቃላትን ብሰይጣናዊ ቃላትን ዝግለጽ ዝነበረ the Islamic Republic of Iran ብትኽክል ሽማ ይፅሕፍ ዘሎ ሽምካ ብትኽክል ክድመፅ ዝኽእል ሓያል ምስትኹን ጥራይ ፈዲኻ ንለኻ ቦሊ ኩሉ ግዜ ሽምካ ተጋጊዩ ኣናይሱ ኣቆናፂቡ ክፅውዖ ይዘሊ ሽምካ ብትኽክል ንኽገልፅ ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ ሽምካ ብትኽክል ንኽፅውዖ ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ ኢራን ብሓይሎም እዮም ሽሞም ብትኽክል ከም ዝፅሕፎን ሽሞም ብትኽክል ከም ዝርቋሕን ዝገበሮ the Islamic Republic of Iran ኢሉ ዝፅውዖም ዘሎ ካብ ሓደ ዶናልድ ትራምፕ ዝመሰለ ዕቡይ መራሒ ረጂም ቼንጅ ገለ ኢሉ ዝተበገሰ ከምዚ ክብል ምኽኣል ከማን ዓወት እዩ ምልክት ናይቲ ዓወት እዩ ስለዚ ኢራናውያን ከይፈተወነ እቲ ትኽክለኛ ሽም ናቶም ከም ዝጠቕሶ ይገብርዎ ኣሎ ቀፂሉ shot at least for the Islamic Republic of Iran shot at least 4 one-way attack drones at ships visiting the Strait of Hormuz. 4 درونات تكويسهم نابتن مراقب بمنقدن زخدات زنابرا. One of those drones solidly hit the upper deck of a large and very expensive cargo carrying ship. Damage was done, but the ship was able to proceed on its way. We knocked down 3 other drones. Obviously, this is a foolish violation of our ceasefire agreement. President Donald. So, እንታይ ዝብል ዘሎ ኢራን 4 ድሮናት ተኩሳ ነይራ ሰለስተ ከባተን ንሕና ክንዓልየን ከለና እቲ ሓንቲ ግን ኣብ ልዕሊ መርከብ ሃሪማ ኣጋጣሚ እቲ መርከብ ዝሃረመታ ግን ከተቃፀላ ይከኣለን እታ መርከብ ዝኾነ ይኹን ዕንወት ወሪድዋ ግን ስለዘይተቃፀለት ጉዕዞኣ ቀፂላ ይብላሉ ናይ ሲንጋፖር እያ ነይራ እታ መርከብ ዝተሃረመት ይብላሎ እዚ ድማ ናይ ብሓቂ ፅሉል ዝኾነ ጥሕሰት ናይቲ ምቁራፅ ናይ ተፃቦታት ዝተፈራረምናዮ እዩ ይብላሎ ድሕሪ እዚ ፅሑፍ እዚ ድማ እቲ ዝተወስደ ግብረ መልሲ ዝንገር ኮይኑ ግብረ መልሲ ወሲድና ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ስለዚ ገይን another 60 days እዝን ከምዝን ወዲ ከምዝን ቀፃሊ ክንርኢ ምዃንና እዩ ዝንገር ዘሎ ብርግፅ እንዳ ዶናልድ ትራምፕ ትክክለኛ መንገዲ ይቕፅል ከም ዘሎ እዮም ዘረቡ sort of dust up and how the president sees, a drone attack on a ship by Singapore at the hands of the IRGC, or do we even know? Sure. Well, look, we know we're there because of chaos in the region, because a terrorist nation has wreaked havoc throughout that region against its neighbors. And this is why you need negotiations, of which we are still ongoing. The nature of what President Trump understands of how to get the world back into a framework where there's safety for people all around the world, certainly first for Americans. But this should not be surprising. There are rogue elements, there are individual elements, there are people, frankly, who rely on the chaos that has beset that region. And I think this is a sign that they know that we are at a turning point with President Trump's leadership. ከም ትሪእዎም ዘለኹም ኢራን ኩሉ ግዜ ኣብ
وجن عقرقرن زربح منقستي زلوم وجن عقرقرن دما أكل نايت بوليس نايتي سرعات سلزخوني كم زعينت قبل المراخب يكون قبل الكالة كجبر زخل زجرم كنتات قونا يكل نيوم زبل زلو كل زين إيران قبلنا حجر غير كاني ناي مجلات لموت تلوية أبتي فوكس بس تقدم كم زخبل خلو قال زعمنا مسميري لومي إيران أبغى زعمتيو كيناتن عقرقرن زدل زلو مني كل زي خماينا نبل هذا سبسي كاب أمريكا تبجسو أب كباب بازع كوينو زشجرة كازلو إيرترا دي تشجر دلا ويس أتي كاب رحق وتامتي أبا فينش أخات كوفيل زلو مني تزشجر مني نجر زل زلو كبيديو كبيدا يكون ناخد فلتو فلذي كنا من تايك على تسباب يقوم نسب أطالي لهم نزبنات يشرح لهم نيرو it's not working it's not working كاب حجي ندحرك سرح يكون من البات نساقوال سوسا عمت ياخد كون تخل أبت ميازل لو سبي زدناقر يميلهم تم بومرس بيبي بومرس بحالو ناي سبعتات ناي سوساتات أدمزلو نساتهم يوم نزل تلفزيون نارايو نزل ناي فوكس ميدياتات قال نارايو زدناقر وبرتن يشتي ولدو تغلال لهم سوم يلا we're not interested in your wars قيناتكم ودو قيناتكم أهد لنا get the hell out of our way بلو مالو هنا we're not interested in this nonsense وانا كنتات شوهات يبلنا أو تات أقرقر كنبلو ساخاتكم دليت يبلنا بلو مالو in fact حدش بلان أوت يوم مالو توم ديمقراطيس حدش بوليتيكا ونوتي مثلا ليلهم كاب إيران زخف جنبار تخفي دلنا ليهم زبلو زلو listen to this one ساكن دي فريهم كم زلو بتوشتا بوليتيكا facing an identity crisis and the knives are out for leadership. Far-left candidates, many with divisive anti-Semitic platforms, are celebrating their primary victories as a triumph of, quote, democracy, and sending a clear warning to the rest of the party, fall in line or be replaced. Hello, everyone. This is Outnumbered. I'm Kayleigh McEnany. Joining us today, Rosanna Scotto. Sorry, زتري وزلهم ميديا ناي فوكس ميديا ناي توم ريبابليكان زبحاليو دعوة ديمقراطي زقد سماي مخونا نيراب جنرال جزي جنا بأمريكا بزعو جزي أبزيه جسد تردي ورلو تلتا بارتي كونان زلو أمريكا كحنت بارتي زلو يوني بارتي يوم زبحالو جن كم تلتا بارتي خوينهم كايواسو إلمو ريبابليكان and ديمقراطي سيلهم أبي تواسو يوم زقبرو ناي دا أب علمنا زع أبي تواسو كل يوم جن حدي غدا صرتم حدي تم بليونر كلاسيوم كمل ما تناي تسعناوي حيلي نسيز قاصرة السلسلة زخونة نمانك كلا خليفة تنولو تم فوكس ميديا مثل كونتم ديمقراطيسي identity crisis أقات يمولا يبلو سلامتاكم يبلو because كل يوم حدا علامة نحدا أملاخ يوم زمدخو نحدا قويتا يوم زقلقلو قويتانا تم دما تم هبتماتيو سلازي مرة يوم تجنيقهم زلو بزا حدش من قصقاسات تغير زلو سمعوا من تاي كسع كندي تجنيقهم كم زلو بتحدش بوليتيكا متيوهم زلو it's just shocking agenda. We cannot keep paying for Netanyahu's wars with our tax dollars. And we have to use every tool in the toolbox to make sure that we abolish ICE and keep our immigrant neighbors safe. The work continues, my friends. Solidarity forever. Abolish ICE. Free Palestine. What I heard from many voters is they do want a different kind of politics. Boy, this is so interesting. እቲ ንጉስ ናይ ፖለቲካ ኪንግ ሜከር ዝበሃል ዘሎ ዝትሪእዎ ዘለኹም እዮም ኣብ ኣፍሪካ ተወሊዱ ዝዓበየ ዞራን ሞምዳኒ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ከንቲባ ናይታ ልቢ ናይ ሮብ ናይ ኣሜሪካ ትበሃል ኒውዮርክ ከንቲባ ናታ እዩ ሜየር ናታ እዩ ንሱ ዝረቁሖም ሰለስተ ሰባት ረቁሑ ሰለስቲኦም ተዓዊቶም ስለዚ ሂዝ አ ኪንግ ሜከር 2028 ድሕሪ 2 ዓመት ኣብ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንትነት ተሳቲፉ we will not be shocked ክንግረብ ኣይኮናን he might be the candidate for Democrats ፈትዮ ግን ካብ ሪፐብሊካን ምን ዝፃበው ይበዝሕ ሎሚ እቶም ዴሞክራትስ because they know ንእስራኤል እዮም ከገልግሉ ዘለዎም እዚ ከዓ ኣንጻር እስራኤል እዩ እቲ ዕላማ ናቱ ንእስራኤል ኣይፀላእን እዩ ኣይሁድ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ኣሜሪካውያን ስለ ዝኾኑ ኣብ ኒውዮርክ ዘለዉ ኣይሁድ they are just my citizens and I will serve them regardless of ቦታ ኣለው but I am not going to go to Jerusalem or Israel ከይደ ምሳቶም ለመፅመፅ ዝብለሉ ናይ ነተንያሁ ኩናት ዘሳስየሉ ምክንያት የብለይን ይብለሉ in fact ኣይሁድ እዮም ዝድግፍዎ ከማንዑ ሕጂ ክሕነቑ እዮም ደልዮም ዘለዉ እዚ ናይ ሞምዳኒ ዝገብሮ ዘሎ ሓደ ማምዳኒ እስላማይን ንኒውዮርክን ብምቁፅፃሩ and ቲ ብኣፎም ዘይብልዎ እቲ ዝበለፀ ክፋልታ ይፈልጥ ማለት he is extremely intelligent
extremely intelligent رايدو كلس media savvy نزا حدش ولدو بيناي قانقوا بيناي منجدي زردو صبو غير زي فيديوهات ناتو ابسي انا فوكسنا يكون انترفيوز قبر ناتو تيك توك اكونت له دايس كي قبر بقدامي كم زباد لا تاخذين وازلسي اب بحرين ايتي نيويورك سي مستبادلو لنا حنبسه كيف اتي وصما كابت ماي ناوص خلو فيديو يقبر نيرو he really understands كما يجير attention نايسب توسد and nobody can match it كورا دروز غليلن بعالتم احكاسات ناي ريبابليكان اركتوت ايكونن سوشيال ميديا بفيديو غيرم سبك صعبو they don't have any chance. I mean Donald Trump اب تلفزيون ترايمبر سوشيال ميديا بعال فيديو قبر زغل سبونا يكون سلازي this guy is the latest weapon up to media عالم مالتيو سلواناتو دما لك كم فيروس يصفح عليهم زبلو زلو ريبابليكان يكون زلو like كم كانسر يصفح له يبلو مالو امانه ينفرهم زلو كابزياتو مالتيو so نسو دما انتهم زلو زلو اسرائيل زي تعدنا حاجه زبحال يلا ገንዘብና ኩናት አይሰደደና ንስደተኛታት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ምስጓው ተጠቆነ ብለና አይስ ባህል ትነቶም ስደተኛታት ዘከላብ ዘሎ ከዓንሎ ካብ ሱር መሰረቱ ክብተን ክኸላሎ ይብልሎ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝግበር ነገር ድማ ሓገስ እንገብረለና ብርግዝ ዴሞክራቲሲዮም and socialist view ዘሎ ኣብ ኒውዮርክ እንታይ ገይርሎ ስከለንከነ ኣነስ ገርመኒት ኣሜሪካ ትባሃሉ ኣምላኽ ይስተርኩም በርጥዕና ዘሎ ሃገር እየ ዝብል rent freeze ገዛ ክራይሲ ንኽልተ ዓመት ዋጋ ከም ዘይውስኽ ገይርዎ ኣሎ now this is the American ብሓቂ ተሕጉ ዝሕጉሶም ወይ ፍሉይ ነገር እዩ ኣነ ኣብ ስዊስ ኣለኹ ካብዚ ኣትብ ዝገዛ ሕጂ ዘለኹ ልዕሊ 3 ዓመት ናብ 4 ዓመት ቀሪብ ኣለኹ ዋጋ ንክውስኽ ኣይሓስቦን እየ ዝቕፅል 6 ዓመት እውን ክውስኽ ኣይኮነን ዋጋ ናይ ገዛ ክራይ ኣብዚ ገዛ ክራይ ኣይውስኽን እዩ ክውስኽ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ገዛኻ መፂኦም ሓድሽ ነገር ክገብሩ ክኽእሉ ኣለዎም ገዛ ክራይ ንክውስኽ ወይ እውን ሓደ ርኡይ ዝኾነ ኢንፍሌሽን ዝቕባበ እንተተረኣዩ then መንግስቲ justify ምስገበሮ ገለ ፐርሰንት ክውስኽ ክኽእል ገዛ ክራይ እንተደየለ ንስኻ ምስ ወፃኻ ነታ ገዛ ለሚፆም ሓድሽ ነገር ወሲኾም ሓድሽ ዋጋ ክገብሩላ ይኽእሉ እዮም ፅኢልካን ከም ዘላታ ቦያ ጥራይ ልኺኻ ዋጋ ወሲኽካ ምምፃእ የለን ኣብ ስዊስ you have to justify ነቲ ወስኽ ናይቲ ዋጋ ትገብሮ ዘለኻ ስለዚ this is how things are working in other parts of the world ኣብ ካልእ ዓለም ኮሚድ ይሰርሕ ኣብ ኣሜሪካ ግን like I think ኣብ ክልተ ዓመት ዋጋ ከይወስኽ ምባልሲ ከምዚ ብርቅ ነገር ተራእዩሎ I know እቲ ኣብ ኣሜሪካ ትነብሩ ዘለኹም ሚሊዮነራት ተዘይኮንኩም ሂወትኩም ሳዕ ክንደይ ከምዚ ፅሎ but ዞራ መምዳኒ ሓንቲ ካብቲ መብፅዓ ገዛ ክራይ ከምዘይከብር ክገብረ የልዎም ገይርዋ ኣሎ and he's winning big time ክልቲኦም ቶም ዴሞክራሲ and Republican are freaking out. We do want a different kind of politics. Michigan Senator Elissa Slotkin sees the writing on the wall. She was dubbed a rising star by Chuck Schumer just last year. But she is now openly calling for Schumer and House Democrat leader Hakeem Jeffries to step down. There is every single day a debate going on in the Democratic Party. And for me, this is why I'm a big believer in just new leadership, significant change. The old models do not work for people, and that includes in the Democratic Party. We need new leadership in the White House, the House, and the Senate. Perfect. That will dalla. Democrats bahal tom abla alu zallo በዚህ ጸጋማይ ወገን መን ገይረ ለውጥ ቃ ዶናልድ ትራምፕ ነተንያሁን ቲ ቻክ ሹመር ዝብልዎ ናይቲ ሰነት ሓላፊ ናይ ዴሞክራትስ ናንሲ ፔሎሲ ኩላቶም እዚኣቶም ናይ እስራኤል ልኡኻት እምበር ናይ ኣሜሪካ ኣይኮኑን እዮም ዝብሉ ስለዚ ብጀካ ናይ እስራኤል ረብሓ ናቶም ኣይግድሶኒ ኣብ ዝኸድዎ ድማ ዘጋጥሞም ዘሎ እቲ ምንቅስቓስ ኣንጻር እስራኤላውያን ዘሎ ከቢድ እዩ look at this Congresswoman Elise Stefanik booed today while attempting to address a crowd. Protesters zeroed in on Stefanik's stance on the war in Gaza, barely letting her speak and forcing her to cut her speech early. The American people proudly stand with Israel. As a lifelong admirer, supporter, and true friend of Israel, stand with Israel, and we will vote on the Israel Security Supplemental Appropriations Act, a standalone $17.6 billion package which will provide life-saving funding and resources to stand with Israel. Throughout my life, the importance of the state of Israel was clear. ከም ትሪዎም ዘለኹም እዚኦም እዮም ቶም ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ብጀካ ንእስራኤል ክዛረቡ ናይ ኣሜሪካ ረብሓ ክዛረቡ ዘይስምዑ እጂ እቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ከመይ ገይሩ ይፀፍአም ኣሎ ራዩ እዚ ድማ ንእስራኤላውያን ንነተንያሁ ምናልባት ኣብ ዝቐረባ ካንሰር ከም ዘለዎ ተፈሊጡ ዝተባሃለ ካብዚ ዝተበገሰ እዩ ትሬተር ብሎ ኣሎ ትሬተር ማለት ከዳዕ ማለት እዩ ንህዝቡ ዘይኮነ ንጓና ዘገልግል ማለት እዩ አሚን ካብዚ ንላዕሊ ክዳዕ ከለዋካ ኣይክእልኒ
ንህዝቢ ነቶም ዜጋታት ናይቲ ሃገር ከገልግል የልካ ቢልዮናት ገንዘብ ናብ ካልእ ሃገር ከም ዝኸይድ ምግባር ካብ ንላዕሊ ክትዓት ኣሎ የለን ኩሉ ስራሖም ኮንግረስ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ንእስራኤል ከመይ ጌርካ ትዕውት እምበር ንኣሜሪካ ከመይ ጌርካ ትዕውት ኣይኮነን ፅርግያ ሰሪሖምሎም ኣይፈልጡ ወላ ካልእ ነገር ሰሪሖም ኣይፈልጡን ከምኡ እዮም ዝብሎም ዘለዉ ክሰምዖም ኢኹም ንስኻትኩም ንዓና ተገልግሉ ንዓና ትበቅዑ ሰባት ኣይኮንኩም ይብሎም ቀደም ብገንዘብን ብገለን ገይሮም ይፃወትሎም ነይሮም ሕጂ ግን እቲ ገንዘብ እውን ምስራሕ ኣድቢሎ እስራኤል ድማ ኣብ ስቴት ኦፍ ሾክ እያ ዘላ ሾክ እዮም ዘሎ ከመይ ገይሮም ንህዝቢ ኣሜሪካ ምንፕሌት ክገብሩ ይኽእሉ እቲ ጉዳይ ዝተወደአ ይመስል ኣሎ ይብሉ ኣለዉ I'm not sure እስራኤላውያን ቀለልቲ ይኮኑን ገለ መንገድን ገለ ብልሓትን ክወስዱ እዮም ኣትሊስት ዓመታት ክወስድ እዩ ነቲ ፅልዋናቶም ንምእላይ barely letting her speak and forcing her to cut her speech early. ካብዚ ንላዕሊ ውርደት የለን It is truly humbling to be here to commemorate and honor the great John Zerlo. Oh my God. ኣብ ሃገርካ ህዝብኻ ከምዚ ልቡ ክገብረካ ተስፋ የብልካን ክብለካ ከሎ ካብ ዝገድድ የለን ብምንታይ ካ ይኸስኹ ኣለዉ ንጓና ስለተገልግል ረብሓ ናይ ህዝብኻ ዘይኮነ ረብሓ ናይ ጓና ስለተገልግል እዮም You know, I'm going to turn this back to you, Mark. That was not being respectful. John Zerlo, please be respectful. I'm going to turn it back to you. Do you think AIPAC should register as a foreign lobby? I don't know the answer to that. I think that I know. እንታይ ኢሎም ይሓትዋ ኣለዉ ገርመክም እቲ ኤፓክ ዝበሃል ንረብሓ እስራኤል ዝሰርሕ ስለ ዝኾነ ከም ናይ ወፃኢ ኤጀንት ኮይኑ ክምዝገብ ኣለዎ ስለምንታይ ውሽጢ ኣሜሪካ ይሰርሕ ኣሎ ንዝብልዋ መልሲ የብላ ብካስ ብዙሕ ገንዘብ ካብ ትወስድ ስለ ዝኾነት መልሲ ናተይ የብለይን ትብላ ኣላ እዚታት ድማ ክሊክ ገይሮሞ በዚ ገይሮም እዮም ብቓላቶም እዮም ዝዋግቦም ዘሎ ብተግባራቶም እዮም ዝዋግቦም ዘለዉ ኢትስ ጀስት ከቢድ እዩ ካብቲ ዓይኒ ሰብ ንክሃድሙ ሚድያ ኮኦርዲኔት ዝኾነ መጥቃዕቲ እዩ ነዚኦም ናይ እስራኤል ኣገልገልቲ ፖለቲከኛታት ምጥቃዕ ድማ ፋሽን ኮይኑ ኣሎ fashion ኮይኑ ኣሎ ኣብፅዋን ችግር እዮም ረኺባ I literally, I just guess I'd have to look at the definition. I certainly have had my tough moments with that organization. And so you stop accepting their funding? ኣብቲ ዋይት ሃውስ ከለዉ ተሓቢዮም ንእስራኤል ከም ድሌቶም የገልግሉ ነይሮም ኣብ ገለ ክፋል ግን ናብቶም ዝመረፅዎም ህዝቢ ክምለሱ ኣለዎም ኣብቲ ዝመረፅዎም ህዝቢ ምስከዱ ምስቶም ህዝቢ ናቶም ናይቶም ነዚኦም ንውክል ኢና ኢሎም ኣሜ ኣብ ዋሽንግተን ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ኣብቶም ዝውክልዎም ህዝቢ ምስከዱ ዝሰምዕዎ ውርደት ረኣዩ ሕጂ Senator, you have received $400,000 from AIPAC. In support that Israel has allowed to exist as an apartheid state. We need solutions now, not 10 years down the line. I heard that you were pretty in touch with the ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከቢድ ዝኾነ ተቃውሞ እዩ ዝገጥሞም ዘሎ እቶም ፖለቲከኛታት ዳትስ ዋይ እቲ እዚ ናይ ዞራ መምዳኒ ዝድግፎም ዘለዉ ኣንጻር እስራኤል ንጹር ዝኾነ መርገፂ ዘለዎም ኣብ ፖለቲካ ዝዕወቱ ዘለዉ and this is the shock ውድቀት ናይ እስራኤል ጥራይ ኣይኮነን ምስ እስራኤል ዝተሓባበር ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ሓደጋ ይወድቁ ከም ዘሎ እዮም ዝርዩ ዘለዉ the writing is on the wall ክንደይ ግዜ ክኸይድ እዩ እንታይ ዓይነት manipulation ታክኒክ ምትላል ታክቲክ ከምፁ እዮም I don't know but this is not light ቀሊል ነገር ክኸውን ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ከም ኤርትራ ኮንካ ክትሪኦ ከለኻ ብፍላይ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ይኹን ነቲ ማእከላዊ ምብራቕ ናይ እስራኤል እንደራ ኣብ ርእሲ ኣሜሪካ ሸይሸይ ንኣሜሪካ ከም ድሌትና ክንዝውራ ንኽእል ኢና ዝብል እምነት ስለ ዝነበረ እዩ እዚ ምስ ኣሜሪካ ዘለዎም ዝምድና ቸክት ክኸውን ትጀሚሩ እስራኤላውያን እውን ጥንቁቕ ኣካይዳ ክኸዱ ክእሉ እዮም ሰላም ድማ ውፅኢት ናቱ ክኸውን እዩ እንደራ ናይ ነተንያሁ ናይ እስራኤልን ንዓለምና እንታይ ገይርዋ ኣላ ንሪኦ ኣለና ኩናት ናይ ኢራን ውፅኢት ናቱ እዩ ዝኽእሉ ኣብ ከባቢና ዘሎ እንደራ ንሪኦ ዘለና ውፅኢት ናቱ እዩ እሱ እንድሕሪ ቸክት ክኸውን ክኢሉ ግን ንእሽተይ ተስፋ ክህሉ ክእል እዩ ዓብይ ተስፋታት ክትገብሩ ኣይክነግረኩም ኣይክእልኒ በት ኢትስ ጀስት ኢንክሬዲብል ከምዚ ዓይነት ነገር ከማን ኣብዚ ዕድመ እዚ ክረአይ ኢሉ ሰብ ኣይሓስብን እዩ ነይሩ ብሓፈሻ እቲ ውርደት ናይቶም ፖለቲከኛታት መወዳእታ የብሉን ኪዱ ንዓና ትውክሉ ሰባት ኣይኮንኩም እዮም ዝብሉ That was shouted about the starving children in Gaza. Israel has a right to defend itself. It's genocide! You believe in genocide? I am so disappointed. I am so disappointed. ባንዴራ ናይ ኣሜሪካ ሒዞም ብኣኻትኩም ተስፋ ቆሪፅና ኢና ንዓና ክትውክሉ ትኽእሉ ይኮንኩም ንስኻትኩም ነፍሲ ወከፍ ኣብ በቦቱ ከምዚ ምስ ሰምዐ ኣብ ዋሽንግተን ምስ ተመልሰ ኣካይዱ ንክቕይር እዩ ዝግደድ እንተወሓደ ድማ ሓደጋ ይመፁ ከም ዘሎ ይርዩ
Within the past 2 hours, a contentious town hall debate wrapped up with Congressman Wesley Bell in downtown St. Louis, challenging Bell on his stance on the conflict in the Middle East. Questioning his support. Issues about this. ከምዚ ትሪእዎ ኣለኹም ከምዚ ዓይነት ፅፍዒት ኣብ ዓድኻ እንተጋጢምካ ኣብ ኣሜሪካ ከይድካ መንገድኻ ክትቅይር ትግደድ ኢኻ ናይ ብሓቂ ታሪኻዊ ፍጻሜ ኢና ንርኢ ዘለና ነዚ ከመን የንብቦ ለፈሊጥኩም ኣለኹም ኢራን ዴር ሪዲንግ ዲስ ዌል እቲ ምንቅስቃስ ዝርእይዎ ዘለዉ እቲ ዌቭ ናዕቢ ዝግበር ዘሎ ይርእይዎ ኣለዉ ሶ ኢራን are going to use this እንታይ ክገብሩ እዮም ስምዕዎም ኣብዚ Iran in control of the Strait of Hormuz, this puts Iran on a clear trajectory to become the fourth center of world power. That is the fourth underneath the United States, China, and Russia. Now, after not just a day or two, or not just a month, but in about a year and a half, Iran is on the trajectory to consolidate its position as the fourth center of global power. And what you are seeing, since I laid that out just after the war began, is that all those steps are coming into being. So, number one. So, እንታይ ዝብል ዘሎ ኢራን ፈቲና ፀሊና ናይ ዓለምና ራብዒቲ ሱፐር ፓወር ናብ ምዃን እያ ትኸይድ ዘላ ይብላ ኣሎ ሕጂ በፂሓቶ ኣላ ክብለኩም ኣይክእልን ግን እቲ መንገዲ ሒዛቶ ዘላ ኣትሪራ ሒዛ መፈፀምቱ ተብፂሓቶ ኢራን is going to be the fourth super power እዩ ዝብል ዘሎ ብርግፅ ኢራን كنا أمريكا وراشا وچاينا وتهدراوي يكون كتبا عقم لوا كتب لا يدخلني خايلو جن كابنا راشا زبلس كالا أسد هاللوا نيكولا رايكون نزل لوا تدا وشمت حرمز بحال اللوا وشمت حرمز دما كباب 10% ندادنا علمنا بوصله دوت نزت رايك تحنق مخال كان منو كتبا علم اوي كتب له سلا تخيل زي تعدنا disproportional عقمي زبازولو نيراني له نزي ابيدا نعو كتقبرن كتقدف انما نعو زاكل وتهدراوي عقم سلا زلوا ናይ ዓለምና ዝሓየለ ኣሜሪካ ምስ እስራኤል ኮይኖም ድማ ነዚ ሓይሊ እዚ ክስዕርዎ ስለ ዘይከኣሉ ክትቅበሎ ጥራይ ዘለካ so the world has no option ምስ ኢራን ተሰማሚዕካ ምኻድ ጥራይ እዩ እሱ ድማ ንኢራናውያን ዝሓየለ ቦታ ሂቦም ትፀገም እቲ ፅቡቅ ነገር ኢራናውያን ካብቲ ዘለዎም ዓቕሚ ንላዕሊ በላሕቲ እዮም እቲ ዘለዎ ናይ ቁጠባ ፀገምን ሽግራትን ይኹም ገይርዎም ዘሎ እምበር እቲ ብልሕና እቲ መርሕነት መወዳድርቲ የብሉን and I don't think ኣብ ካልኦት ሃገራትን ክንዱ ብቅዓት መራሕቲ ኣብ ላዕሊ ዘለዉ like እቲ ግላዊ ተመርሕነት ደረጃ ብቅዓቶምን ምስትውዓሎምን ክትሪኦም ከለኻ ዕድል እንተረኺቦም ትገዳ ተላዒልሎም ኣሎ እቲ እዚ ነገር እዚ ክሳዕ ክንደይ ክምዝምዝዎ ከም ዝኽእሉ በላሕቲ እዮም መራሕቲ ነይራ so you know እቶም ካልኦት ሃገራት ዓረብ ከነኣስዎም ገለ እዮም ዝፍትኑ ኣብ ንነብረሉ ዘለና ዘበን ገንዘብ እንተለካ ንስኻ ኢኻ በልሕ ትቁፅር ንስኻ ኢኻ حيال تقطر كل نجار بجنزب سلزلكع جن حساب 26 يناير زي كنا إيران مستجمرة جنزب تراي كم زايد حناكا كيتكم الإمارات في تطوع إمارات هي وبنتها السعودية هي وبنتها جنزب تراي بينه خلا يكون you need to have the hard power حيال وتدرع عقمي كل وكاك خلاله حيال كتكون تخينكا لذي أبجزي سلام زخونة جزي قطبات راي نبين خلك مسل غلي أوروبيين وكمية مزبلون إيران كنا مسمت سجن قطبان جنزب نبين خلا يكون حيال وتدرع كلتن كتهنس كتكلال لك سنت زي بالكاجن فرق حيل تراي كل وكاز فرق حيلون أكتيف كنا تدي مسيو أكتيف كنا تمسيو تقطبان هاتك كميلو كعني غل كم زنا إمارات قطبا كميلي عنو لنريه زلنا قم خون سلزغل إن فاكت الإمارات زاكلو تدرع عقمي حزات صنعتها قرية أنا عايز كون كرز غلا يكون مالت زبس حتى تفسطات وكو كتم كنا يحكينا في إيران استراتيجيا ولا أنت مخنون كندي بلاصو هاري ما دي يكون إيران إمارات وحس عد خمسة يكونه يا خطر رجاج زلوا تجيم بلان إيران كومي كندي جزاو تاب إمارات هاري مكاي يكون تغندي إمارات التنساخ كتهانسوس دليت إيمج حصوت مخان إيران كسب زلا وحس خونه نايكو طبعا بوتا كم زي بالله إمارات الرجاج أملا من العالم that's why دما أبزح على فزل الصورحي نبي إمارات زخيد فاكيشن كجبر زخيد وين بيزنس ناو تخفض زخيد وين جزاخ جزاز زخيد سبيله that's why كنت طبعا إمارات أبكلوا لاوزلو so Iran they don't have to burn the whole country نتنجر proof نقدروا نيشتي نجر تراين تيربورس حمشة جزء تهريم كايو زخنا نفارق كيك أطلع كأن تيربورت حدا جا خمسلون تهوتيلات حدا جا خمسلون أنت رجع جزكا سباي كيني وأنا أتكلم بريز لك موتي لفاكيشنز جبر سبيله ناب دبي تدي كا مدهنيتنا كاب دبي على زبالة كسبيله ناب كلا عالم زبالة سبوت تطلع كاب دبي زبالة بزوجة تاتي زلا لذي ني دبي already اللي زي كون سمبرات قدي أتريفهم لهم
قليل زي كوني سنبرات قد يفهمنا من جدما مس إيرانيوم زراخبو زلو مفتح نخرجبو مغنيات أمريكا كتودو خمسة يدخل سلة تردهم سأزي بروفيسور بيب تقولي نابي قصي خيط كم زلو ينصر لنا. We are now 115 days since the war has begun, and almost from the beginning, Iran controlled Hormuz, and Iran controls Hormuz to this day. It is Iran that is allowing ships to pass through Hormuz. If we want more ships, we've got to go to Iran. That means Iran has a strategic base. It has its own economy, of course, in Iran, but now it has something more. It controls 20% of the world's oil, and that's going to exist for years. The second thing that's happening is Iran is spreading its wings to develop a sphere of influence. That sphere of influence, it has laid out as, it calls it the resistance security belt. And it is defining it as from Lebanon, that is the Mediterranean, to the Red Sea, to the Gulf. That is a sphere of influence that all major powers have. Think of Putin. قالون إيران كل جزيتي نايم sphere of influence ناتا وشمت هرمز ترى يقول كم زي كونن تدا توسخي ناي pressure points كا اللي هو إسرائيل كون كله حزب الله اللي هو بزوريا سلازم إسرائيل فين كيناتهم ورا كيناتهم check قبل وازقولوا أنت دليهم إيران بعلاتهم زي مسرت وري كونجن legitimate ناي بوتاك أساس اللي هو حزب الله بليبانوس الله حزب الله دما إسرائيل زجبرت تجبرك تداخل ما يكالتنا الله زي كله جيرم تداخل ما يكالو كلاي كاب حزب الله زبرت عدما زي أب حوتي أب كبابينا زلوا قربتنا بيمن زلوا مالت حوتي أن إيران مسيران يتحابريو يتحابرهم دما إيديولوجي كوركب على مهنياتو تم حوتي زبالو نبعلهم تختلت من الشعايب سلزم مسيران بحيمانو زرهبو بفلوتيكا وندردادو لعلو خل جن أمريتهم يمزلوا نزيا قد نزيا زربازيا أي تصبوا يرمى يقلص لكم نيم حوتي أمريتهم مريتا بوتاتهم يمزلوا هجرنا زخونة بلعمة قطعة الله يكونون يمزلوا زلوا تغيب عرك فلاتهم كم تنحنا بوجنا زلوا بحرنا نبلو تخا بحرمي سلزي أب بحرم حاجات كتاتاتو خليهم إحراب كله كتعمس أم جميركا ساتهم دم أبتا بحرم أبتا دركو خي جزوم كعطوا خير إسرائيل كم يوم جرما أبي فلسطين تقبروا زلهم زي فتحوا كايدا أبو مسينا عن واقعكم سلزين غير مركبكم قم بزاف دقنا يتحلفنا لهم أب إسرائيل أب غزة جنوسايد نخد في السمسي ناي نقد مسمرناتكم بزي أسوارن أخلنا مدهانيتن بزي كتو أي نفقد الكبنينا كده بقالك يتكم سدوا لهم بزي أنتم سيخمر ما هناك عسلاينا وين كان حزينا لهم سلزين إسرائيل بتزس مع من قد جيرم هرمونيرو زدما مسيران قربا متسار لهم هنا التكنولوجيا كوا عقمناتو أسوار عقمناتو مسيران بمتساريو زما عبلو سلزي إيران كينوتو وش متحرموس سوبر باورز برازيلو بحر مسياون بابيل من دبنا مساو كلا زلوايا زغا تيور ديكونه قد مزنا وش متحرموس أقدما حوتي نغيب بحر عتي وين يريو نوي حوان عتي ويو سلزي كجبر زغلين استفتنن بعلاتهم دما أمريكا بحيل كفتو كل فتينا عسلتن أبت أولاد زراريبهم ينفكفتهم لازم تاين مالتيو إثنا إيران sphere of influence أزي practical تكبراويو for example تايب لك مالو زغلو راشا نعب النتائج قات مالو بت بالتيك سيك توصخ لا كابو وصيا ندادنا تاسي ببعل دنمارك جلجيرو يدوص بوزل بالتيك سي بحال بوغيرم يندوص شو أبو معاش قريم دقت ملو زقت ممزلو حنساب يقاصرهم حنساب تن شادو فليد بحالك حزالو قلنا بلو سلامتاي راشا من قدنا تا بناي كالو تقرات رقيس تخيل نعم راشا مسير ترى ركب نيروا أبنتي يدبكم مسير ترى صبور ركب نيروا أب حسب نيران تتخون do you think أوروبيين كم مقبروا never سلامتاي نتا مركبناتهم أبنيهم تحتيهم ما شاتهم دم أب حسب ما عصوهم نيرو سلازي check mate تدايبلكا حيال تخين كون شجري زقت مكة سلاي خاجلة تغير كان سخا جل خد قبر لخد كلا لك إيرترا أزينا نشتى هاجر سلزقنا دحرو كلهم هاجراتنا زرخبنا جينا دم مكة أبسلام زي لنا خينا برزو كله عد إنجليز كوات يلنا خلو شجر كجبرنا خلو leverage نيرنا يجن مش بعد عد إنجليز مش على منك تواجع يتقلنا بر حوت كابانا أي عبنيو من أربعة أسوارات كله يخلي كابانا زعب حيلي كونه حوت نزو كله دليتاتو نخص مرك ساعة كندي كم يجيروهم ريخمه سلازم مسجزية leverage زلكا استراتيجي كابوتان تلكا ترى أملاك تهيبكاي تجرب أملاك تهيبكا كم زناتنا نعسب بوتا زلنا تفعل لك خينو لا عقم خاص الواك الواكا قديتايو
ስለዚህ that's why ዝኹሉ ሰብ ናብ ኤርትራ ሓፀፍፀፍ ዝብል ዘለዎ ንዝኹሉ ኤርትራ ዝደልይዎ ኣለዎ ገለገለ ዝበሃል ዘረባ ብወገን ብልፅግና ድማ ዘሎን ዘየለን ተሃዲድ ናባና ገጾም ዝገብርዎ ዘሎ ኣገዳስነት ናይ ኤርትራ ካብ ካልእ ግዜ ዝጎልሐ እዩ ኣሜሪካ ካብ ቀደም ካብ ጥንቲ ይፈልጥዎ ነይሮም ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ጀሚሮም ዝደልይዎ ዝቋፅርዎ ዝሓስቡ ዝነበሩ እዩ ስለዚ ሕጂ እውን እንትኾነ እቲ ናይ ሽዑ ፀደፍደፍ ናብ ኤርትራ ተመሊሱ ኣሎ ኢራን ድማ ኣነት ኢራን ዓለም ስትራቴጂካዊ ቦታ እንታይ ጥቕሚ ከም ዘለዎ እንታይ ቫልዩ ከም ዘለዎ ዓለም ተርእዮም ኣላ ኣብ ባብኤል መንደብ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሕርሙዝ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ባብኤል መንደብ ከዓ ክንገብሮ ዝኽልክለና ሓይሊ የለን ብምባል ድማ ይረጋግፁ ኣለዉ እዚ ድማ ሱፐር ፓወር ገይርዋ ኣሎ ንኢራን ይብለኩም ኣሎ ፕሮፌሰር ፔፕ ኣሜሪካዊ ነቲ ኩነታት ን30 ዓመት ዝተኸታተሎ እዩ ስለዚ this is also a clear example of how things are moving right now. But they retain a lot of capability. And the new U.S. strikes tonight raise major questions about this agreement between the two sides and how Trump squares what's happening now with what he has been saying ever since that agreement was signed. For the first time in 3,000 years, we are finally going to have peace in the Middle East. Iran will never have a nuclear weapon. That's done. Iran is being very nice. They're agreeing to everything that I want. How? So እዚ ቅድሚ 3 መዓልቲ ዝበሃል ዝነበረ እዩ ድሕሪ 3,000 ዓመት ሰላም ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ክመፅእ ይብል ነይሩ 3 መዓልቲ ክገብር ኣይከኣለን ካብ ከምኡ ዝብል ተኽሲ ጀሚሩ ኣሎ ድሮ ካብኡ ቀፂሉ ኢራን ዝደለኽዎ ይገብሩለይ ኣለዉ ይብሉ ኣለዉ ሓሶት እዩ ኢራን ንዓኻ ከገልግሉካ ድሌት የብለዎም እንተቐርቂርካ ኣትኻ ከም ዘለካ ኤቭሪባዲ ኖውስ ፈቲኻ ሰላም ከም ዘይትገብር ፈቲኻ ሰላም ተዘደሊ ቅድሚ ኩናት ሰላም እዚ ሕጂ ድሕሪ ኩናት ተሓቶ ዘለካ ካብኡ ዝበልፅ ኮንዲሽንስ ካብኡ ዝበልፅ ኣብ ጣውላ ኢራን ቀሪባትልካ ነይራ ንዑ ረጊፅካ ብሓይሊ ካብኡ ዝበልፅ ትረክብ መሲሉካ ከድካ ተረጊሕካ ተመሊስካ ሕጂ ክንዱ ዘይኣክል ዲል ክትረክብ ትፅዕር ኣለካ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ብዙሕ ነገር ከታሎ ዝፍትን ዘሎ ኣብ ኢራን ዓቕሚ ከም ዘይብሉን ፀብለልትነት ከም ዘይብሉን ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ዝሓለፈት ድማ እቲ ናይ ዴሞክራቲክ ሶሻሊስቲክ ዌይቭ ምንቅጥቃጥ ናይ ፖለቲካ ዝመፅእ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ልክዕ ኣብ መቕሎ ኮፍ ኢሉ ከም ዘሎ እዩ ዝቐልዎ ዘሎ ስለዚ እቲ ግዜ ነፍሲ ወከፍ ዝሓለፈት መዓልቲ ክሳዕ ክንደይ ሓደጋ ክትኮነ ከም ትኽእል ይርድኦ ኣሎ They're agreeing to everything that I want. How concerned is the administration tonight that all of that talk we just heard from Trump in recent days is over and that this is all fallen apart? Aaron, these U.S. officials have been concerned. They've been concerned for the last several days. They have stressed to me in conversations just how fragile, just how tenuous these negotiations are, this deal is. And it does appear that they have reason to be stressed or concerned about this latest round of strikes. As you noted, we actually also have this reporting now. It's coming from Iranian state media, but they are saying that Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps has said that they are targeting U.S. military positions in the region now to respond to those strikes. And I want to walk back here because when Central Command put out their statement, they seem to indicate that the ceasefire was still in place. And we've seen this before, right? This trading of strikes. Oh my God. لازم إيران زبلهم سنتين خلنا بلهم أنا كنا زون تقتلت نعتقد لهم استقيم لكم اللهم مع السبب ولهم لكم سي تهونكم هم بغيكم لهم ده كمان يدهم كنكم زي تقولوا خينكم نأمريكا دو ده سبك ساكن ده كده فراي خلي أمين ديت دفر هاجري تمثل نيرو كميلو يمن عالم بهوليوود كيرو ميمينو مانيرو إيران جن نشتي تتنقفهم هذا إكسبورت تايلو نيرو تريتا بارسيز بال تي retaliation ويكاتي تايبلو تي escalation dominance بلو زخونه يكون أمريكان زجبرتو تهدراو سجمتي إيران معك أنو يكون تنتمن لسلايلو هذا نتحمشته ويمكن التأسفناتو يعمل سكتب تدالي هذا الليل وزخا نتي اسكليشن نتسجبر اجرجر ويو نتسجبر وتري من زياره قاص رخل من زياره كسف حيخل ايراني زلوا كارتي ايران لما نز كارتا زفليت املو ان سوفيستيكيتد تكنولوجي خايد اليوم نتي باليستيك ميسايلاتهم ونايد اليوم مخنياتو تندرونات ناتهم اخولاتي كمزا زبلكم تمدبراتنا امريكا تقالع سلو زلو تاكل مكل خالون سلو زي بلو ابو دما عمتات زهانصو بزح تكنولوجيكاوي اسات سالو جينا ايران هريما يودؤتون الله ስለዚ ረሪኦም ኣብቲ ሊስታናቶም ዘሎ ንዓታቶም ኣብ ዝመፅእ ኩናት ሓደጋ ክኾኖም ዝኽእል ዘዝበልዎ ንዑ ይውልዑ ኣለዉ እቲ ዝውልዕዎ ዘለዉ ድማ ንኣሜሪካ መመሊሱ የሰንብዳ ኣሎ እሱም ወዲ እሱን ኣብቲ ጣውላ ዘምፃ ዘሎ ካልእ ኣይኮነን ሃገራት ዓረብ ቁጠቦም ከሲሩ ኢላ ኣይኮነን ትመፅእ ዘላ እቲ ንዓመታት ኢንቨስት ዝገብርሉ ፓወር ፕሮጀክሽን ሓይሎም ከንፀባርቑ ንኢራን ክቋፀሩ ነቲ ዞባ ድማ ኣያታቱን ክኾኑ ኣኽኢልዎም ዝነበረ በይዛት ይዓኒ ኣሎ مز بجزء لنا يكون طبعا كل ولاقات الممزلو درو 8 بليون دولار يدلنا له زاب كينات إيران وريدنا نزلو نجارات نغن على تقيني لهم توسع 8 بليون حاجة تمالو
ነቲ በይዛት እቲ ክጽግንዎ ደማ ይጽግንዎ እውን ዝፍለጥ ኣይኮነን ንኸይጽግንዎ እዮም ድማ ኢራናውያን ክሳብ ክንዲ ወላ እንተጸጊንካዮሲ ክጽግኖ ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ ዝኾነ ይኹን ተዘይተረዳዲእና ተመሊስና ሓመድ ክንገብሮ ኢና እዩ እቲ መልእኽቲ ስለዚ ሓደ ገዛሲ ሓዊ ተቃፂሉ ከም ብሓድሽ ክሰርሖ ድሕሪ ተወሰነ ግዜ ሓዊ ክቃፀል ዝኽእል ምዃኑ ተፈሊጥካ መጀመርያ ፀገም ናይ ሓዊ ካ ክትፈትሕ ዘለካ ከም ብሓድሽ ሓዊ ክቃፀል ምዃኑ ተፈሊጥካ ድማ ነቲ ገዛ ምፅጋን እውን የድልየካን እዩ ምክንያቱ ካልእ መንገዲ ክትፈጥር ኣለካ ክትረቕ ኣለካ ኣብቲ ሓዊ ዘሎ ቦታ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ሲቹዌሽን እዮም ክፈጥሩሎም ዝፍትኑ ዘለዉ ኢራን ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዝኾነ ይኹን ኣማራፂ የብሉን he just want to bluff his way out እናሓስቦ እናታለለ ካብቲ ኩነታት ክወፅእ ዝፍትን ዘሎ ግን ኢራናውያን ዕድል ሂብዎ የለው The US is really trying to hold on to the ceasefire, to the deal, to the negotiations. They continue to stress that anything that they've done has been retaliatory, has been in response to something else. They are protective. They are not something that is offensive on Iran. I think it's a significant escalation, and it's something that could very well spiral out of control if it's not contained. Of course, the nature of the escalation will depend on exactly which. ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ምሕደራናቱን ካብዚ ነገር እዚ ንክወፅእ ታክቲክስ እዩ ኣብ ምንዳይ ዝርከብ ዘሎ but it's not easy for the government. That the Middle East can be changed forever for not just the Iranian people who are the first victims of this regime, but for the region as a whole. At the UN, of course, we work with every nation. That is where everyone can sit at the table. They're working with their own capitals. And that includes, of course, the Gulf countries that have the most. Country was a lahom guday na Iran. UN بزي فقاد UN ناب كينات أتيخ حجي UN كفت حلقة ناب كله أويات يخوي نزولو but we'll see. I mean ما كمي كسر هيت قداي استفلت نجار كويا لنجن كبيت سخونا مثرخينا نرزلنا إيرانويا أمريكا حلفيا يوم كينو ما زلوا and صافي أمريكاون إيدهم كبيدة لينا لو بزحات كيلاتات كم زبلوا أمريكا كم بحدش ناب كينات كتملا استغليا تريكون نيرو 8 بليون زحت مغنياتي نبرو من يبلو وتدروا عمناتهم قتيرو مزلوون مرأيا نايتي أبتي بوتاتي كملسو وزدليو زلو دعنبر سلام زدليو نيروم تزغونو كندو كقبراهيم خالون زبل زرباون اللو and بكل من قد كتريا خلقات قداي something is not قال نجرس كقاتم كم زغلابت بوتاتي يوم زرب زلو and we'll see. I mean قليل زي كونه قداي يزي كنكاتلوينا نحنا نقول لنا رانا دم حبريتا كنبكمينا أمريكا كل تريك ساب عالم زلو فتينا مسرح بي واد أمبر كل نجار فتينهم يم كن ساب حجي زوات من قدي أي رخبولنا له إيران دما كارتاتهم ممليسهم حدش كارتاتنا مززو بلبلوا مالو and it's just incredible كم زعينت تاريخ زان تانسي سمعنا ينفلتنينا كنكاتلو دماينا تي political space نتغير خيس لزلو of influence. America has a sphere of influence. China does. Now Iran is developing a sphere of influence. And why does that sphere of influence matter exactly? For economic reasons, because there are already plans to build pipelines to divert oil and natural gas from the Gulf through, say, Syria. Well, if Iran controls that perimeter through the Mediterranean, through the Red Sea, through the Gulf, now you can see that it will not lose control of 20% of the world's oil, even if there are more pipelines. So the MOU reflects this in detail. The MOU, certain articles specifically point out that Iran has agreed not to charge fees for the first 60 days, but to then build arrangements with Oman. And as we speak, it is the ships are coordinating with Iran to pass through the Strait of Hormuz, not the United States. So all those steps. بحفشة ولا قواتي سمعات زلو كل بزوح نقر ترانا إيران تلوانات أنا مسفح ولا ونوشوت حرمز قديفهم زم هجرات عرب كل يوم بعراق جيروم ببايب لاينس بسوريا رجيسو زخيت كجبري في التنولو قل يوم كابت وشمت حرمز مهدمي تفعل عليه إنفستمنتات حسب اللوجن at the end of the day أب إيران كحد مزخولي يكون المغنياتو بايب لاين جير كاخد حلف كتفتن تغلي عجن أبتما بجسنا إن دادي خاطر العكاس لا تغل كابو وتأي كتجبر تفتين كاب عين إيران كتوصلوا زي تخل من قديم زفترو زلوا يلو كابو تعيون إيرانويان أبتسم مأتاتي زلوا تن بوشمت حرمز وصا زلوا مراخب بمولن مس إيران كوردينيت جارن ينز وصا زلوا كابنا إيران وتصر وصاي خدان زفتنا دما سقمتي وزلنا لو زي ملو بملو أب إيدهم كتو وتوشمت حرمز ناتهم كتصر كرجاجت يوم زفتنا زلوا أمريكا دما بمن قد ماركو روبيو كوي قنيام يوم زي international water يمان نمسب قاصر يبلون بلا بلا يبلن يربط وكان يدباريت كتب البافكاسي بحيلجن مسي خياميغا جدما بقبرت خل نجار يلن يقوين زلوا
እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ዘበናት ታሪክ ይፍጸም ዘሎ ናይ ዘበናት ታሪክ ንሕና ድማ ዕድመ ሂብና ኣምላኽ ዕድል ሂብና ነቲ ታሪክ ዝፍጸም ዘሎ ሪፖርት ንገብሮ ስለ ዘለና ዘገርም እዩ ንስኻትኩም ድማ ነዚ ትከታተሉ ዘለኹም ድማ ታሪክ ክስራሕ ከሎ ጽባሕ ንጎ እዚ ኣብ መጽሓፍቲ ናይ ታሪክ ተሰኒዱ ኣብ ዩኒቨርሲታት ክመሃርዎ የንፍሉጥ እዩ እዚ ምክንያቱ ለውጢ ናይ ዓለምና ካልኣይ ኩናት ዓለም ኩዳ ከሎ ከም ዝግበር ዘሎ ኩነታት እዩ ዝግለጽ እዚ ዝኾነ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ርእይቶኹምን ሓሳብኩም ግደፉ ንሕና ድማ ዝከኣለና ናባኹም ከነምፅና ይቐንየልና